abafana bakomeze ba subscribe, comment and share. Tugiye gutangira rero duha ikaze abi internationals cyangwa se abaturutse ku rwego mpuzamahanga kugira ngo bitabire Rwanda International Movies Awards. Muri uyu mwanya rero tugiye kwakira abanominees mu cyiciro cya People Choice Award. N'abandi mwaje gushyigikira kuri uyu mugoroba nibo tugiye guhamagara kugira ngo mukomeze kubashyigikira. Niyo rero round ya kabiri ya red carpet kugira ngo tuze kubakira mbere yuko dutangira ceremony yacu mu buryo burambuye kuri uyu mugoroba. Abo ngabo rero tugiye kubabwira harimo uburyo mwagiye mubatora, percentage yuko mwatoye cyangwa se voting ifite 40%, hanyuma road show bagiye bajyamo abaturage bakabishimira ndetse n'amanota bagiye babahatandukanye yo arabafite percentage ya 60% y'amajwi yose muri rusange. The second session is the session for the nominees Best Supporting Actor in Rwanda. Birindahiro ndabizi kutameze neza ari kwigore wegera imbere kugira ngo tubwire who is the best actor and actress in Rwanda film industry muri rusange. So I was asked to present to you the best supporting actor and actress. The best supporting actor from Rwanda International Movie Award 2020 is Rengero Norbert from Seburikoko. Sorry, barimo kumbwira papa saba ariko hano hari handitse Seburikoko mu mbabarire ubwo baribeshye. So ni Digidigi Rengero Norbert kuva muri Papa Sava. Best Supporting Actress Rwanda International Movie Award 2020
is Munezero Aline from Bamenya TV series. Munezero Aline asanzwe akina filime nyarwanda zitandukanye, ariko web series yabamenya yatangiye mu mwaka wa 2018 niyitumye yegukana iki gihembo. Dukomeje rero n'ibindi byiciro, reka nsabe Ahmed egera imbere kugira ngo nawe dukurikizeho session y'icyiciro gikurikiyeho. Yitwa Ahmed Halerimana. Amashimwe cyane kuri Ahmed Halerimana. Hanyuma dukurikizeho icyiciro cya Best TV Series. Muri iki cyiciro hahanganye filme eshatu zirimo Seburikoko, City Maid ndetse na Mutoni Series. I see here on my paper Niyitegeka Gracian, Seburikoko. Filme y'umwaka mu Rwanda amashimeshe cyane ni Seburikoko TV Series. Hanyuma akaba hamagaye Niyitegeka Gracian kubera ko ariwe director. Iki ni igihembo cya filme Seburikoko, filme y'umwaka muri Rwanda International Movie Awards. The best web series 2020. Bamenya Benimana Ramadan ahembwe rero nka filme ye Bamenya series. Mukunda cyane kuri YouTube channel ndetse iyo yabonye nakanya kayitambutsa kuri ogele.com. The next session is the best actor international. Turasaba umuyobozi kuva muri Larke kugira ngo atange igihembo cha best international actor. Umuntu watsindiye iki gihembo bamwita George Mo Lost in the time from Kenya. George Mo from Kenya, the best actor, the best international actor in Rwanda Movie Awards, mostly internationally. Amashimwe cyane uyu George Mo ni filmmaker kuva mu gihugu cya Kenya, akabarira hawe igihembo cya filme y'umwaka mu by'umwihariko yakinnyemo, akaba ari we mu actor w'umwaka. Watsindiye iki gihembo best actress bamwita Nasima Lona. Nasima, she's from Uganda. She's the best actress of Rwanda International Movie Awards, mostly the best international actress. Amashimwe cyane kuri Nasima akomoka mu gihugu cy'Ubugande, niwe mu actress w'umwaka muri International Rwanda Movie Awards. Difference iri hagati ya Best Actress ndetse na People Choice Actress. Hari uwahembwe ariko atarari nominated nk'uwatowe n'abaturage cyangwa se n'uwakunzwe n'abaturage. Hari n'undi noneho jury yarebye ubuhanga bwe bitewe n'andi mafilme yagiye akinamo ari nominated ndetse n'abakinnyi bakina muri ayo mafilme. Ariyo mpamvu rero tugiye guhera ku cyiciro cya mbere cya Best Actress of the Year. Reka duhamagare umuyobozi muri Star Times. The award from the Best Actress of the Year. The winner is Kalinda Isaiah. The film is Kipera. Ni igihembo rero gikomeye cyane. Now the best actress of the year is Kirenga Safina from film Shady Commitment. Best Actress of the Year kubera filime yakinnyemo yitwa Shady Commitment.
reka duhamagare Mucyo Jackson. Mucyo Jackson twemerere wegera imbere kugira ngo tubwire the best people choice award ihabwa umu actor cyangwa se umukinnyi w'igitsina gabo witwaye neza. Best People Choice Actor Niyitegeka Gratien. Amasi menshi cyane kuri Gratien Niyitegeka. Papa Sava, he is a winner of Best People Choice Award Actor. Best People Choice Actress Mukakamanzi Beata. And kuri Mama Nika, she is awarded as the Best People Choice Actress of the Year in Rwanda International Movie Award. Mama Nika ahawe igihembo cy'umukinnyi w'igitsina gore witwaye neza. Niwe mukinnyi wa filime mu cyiciro cy'abagore wa Vision 2020. Reka dusabe umuyobozi kuva muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kugira ngo adufashe gutanga iki gihembo. Filime y'umwaka iba yarahize izindi bitewe n'iziri submitted. Agiye kutubwira muri iki cyiciro. The international feature film is Kunjabtula of Love, made by Shano Samad from India. This is my brother from India. Amashi meshi cyane. Atwaye rero igihembo. This is awarding him for the best international feature film of the year in Rwanda International Movie Awards. He is from India. The best feature film in Rwanda is Shadi Comedy. The best feature film of the year in Rwanda. Turasaba abakinnyi muri Shadi Commitment abakozemo nka team ko baza imbere kugira ngo bakire iki gihembo. Urakoze, ndasaba abantu bakinnyi muri Shadi Commitment baze dufate ifoto. Mama Nick, abandi bose bakinnyi muri Shadi Commitment Pasi. Turashimira ko tubonye award. Iyi film iri mu mafilme twakinnye twishimye kandi tunezerewe kuko ni filime twumva abafana bakomeze ba subscribe, comment and share.